Lukli. Front ka. Oh, adi pag-abot pala, may pa-ice cream ano? Good morning. Today is May 12, 2023. Oh, bisperas yan na Barangay Buntay. So ito aton yan na bubuhaton baga mga pamulay yan ano, palaro. Ato ni Cocober nga na buwas iton katungtunan gihapon. Oo. So kami nit Barangay Buntay. Hi, good morning. Welcome to Buntay. Tingnan ito ang mga balugin, hindi na makaka-function ng mga five. Ayaw ni Kurana, malayo rin ulit kayo para at least hindi ka na mag-road din registration, hindi ka may naisat ka ng pag-registro. Dadara mo nila, hindi naman namin ka na mo nila, so gano'n ang assistant. Dibay, duro atrás yung pakuntay Dibay. Ay, Dibay. Okay, ready? 1, 2, release! Oto, wala na salo, kausa. Alari ang punay. Nahulog ang punay, wala magbuka, wala magbuka. 1, 2, release! Okay. Basta pakuha nito. Atras, kedua. Anay, para meron natin mulay. Pagmuli ka. 1, 2, release! Okay, linulit. Pagkapita. Okay. Atras, kedua. Ibang, release! Okay. Usan eliminated. Atras, pagkapit. Okay. Pronto. Release! Jose Rolex Dario.
Alayo dito, Francis. Ito, naton. Automatic. May na preview. Automatic. Release na yun. Huwag ka kabataan. Mag-pair. Yan na. Dami ng music, pagod. Ayun. Thank you. Di mo rin bukas lagi. Lakay ko lang yung mag-gobarno sa kanina. Patakad ko kanina ng tulog.
nakaon na. Ano tawag mo? Ha? Angel. Kikik. Wow. Ayun. Ay, sorry. All right, thank you. Wow. Wow, kawal. Ricardo kung lalaki. Ano't ngaran na mo? Queen of the Sea. Queen of the Sea. Ang ngaran? Chelsea. Ngaran nimo? Queen of the Island. Queen of the Anay. Island. Island. Oh, okay. Ang ngaran? Althea. Alclea Antonio kung adlaw. Char. Ngaran? Jasmine Sabedo. Jasmine. Jose kung adlaw. Char. Wow. Ngaran? Hi, I am Yel, all the way from Barangay Samson. Hmm. No, no siyang kaili. Mamata pala. Standing in front of you is Reyes Severino Molina, Kapo. at 25 years of age, all the way from Barangay Ramos to now Leyte. But today, allow me to stand by the name of a woman who captures beauty, eloquence. Ito po, ang babaeng minsan nakita sa magandang buhay. Opo, ako nga po, ang nag-lisa nyo, Ma'am Shi Carla Estrada. Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Edward Rosas Escarda in real life, and I'm standing by the name ang babae ng patipo kay Mr. Robert Padilla.
virtue. This is Jasmine A. Salvador, 20 years of age, hailing all the way from Parado country of the Philippines. Do love, Leyte. Abo. I am a trans woman and I am proud of it. Why? Because of two things. I can have the strength of a man, but I am having the heart and charisma of a woman. Hi, hello, my boy, ladies and gentlemen. Standing in front of you is a 19 years old stunner. This is Yael Mandigo, and I am hailing all the way from the land of beauty and serenity, strong and resilient from the Haklagan community. Barangay Santo Niño Municipality, Altanawa. Natabi apoy. Sexy ng kamay, pakpak ka mo naman. Thank you so much. When angels fly out from the sky, and when the rain left Rosario yan ano. Dalas sa 90 kanina din. Charot.